ние треба да живееме во мир и слога. Ние не мора да се сакаме, но можеме да живееме заедно. Јас не гледам причина дека тоа не може да го реализирам. Ќе продолжите полемиката? Да. Unë vetëm diçka du të shtojnë këta. Gjitha këto arrihen vetëm atëherë kur ju t'i kuptoni shqiptarët realisht si njerëz, cilët me të vërtet janë pjesë e këtij shteti. Përderisa ju akoma amblemës UÇK-s, e cila është e larë me xhak, keni kujdes. Asaj ambleni i thuni terrorista, atëherë aty nuk përfundon gjithçka. Përderisa ka nëna të cilët fëmijët e tij i kanë vrarë duke mbrojt pragun e derës shtëpisë. Edhe këtë duhet të keni kujdes. Ne jemi kemi mbrojt pragun e shtëpisë, kemi mbrojt familjen. Gjithçka që na ka sulmuar, na jemi qenë detyruar të mbrojmë edhe nuk duhet të futemi edhe më fell në atë temë. E kam fjalën se nëse doni të arrihet një pajtim, ju duni njëjtë sikur që është i zgjidhur statusi i branitellave që i thirrni ju, bashkë me statusin e ish pjesëtarëve të UÇK-s, që të gjithë të ndjehen lojal ndaj këtij shteti. Ndjejnë të gjithë përgjegjësi për këtë shtet. Vetëm atëherë kur përdorimi i gjuhës nuk është pengesë për ju. Përdorimi i simboleve kombëtare që ato i kemi, na nuk mund t'i ndryshojmë për çefin e dikujt, nëse edhe aty nuk pengohemi. Na jemi të gjithë barabar që jetojmë në këtë shtet, bashkarisht, ta ndërtojmë, pavarësisht unë e kam kulturën time, e kam gjuhën time, nuk mund të më ndryshon dikush për çefin e vet. Jetoj jam në shtetas i këtij shteti. Dhe ky shtet, në momentin që çdo kush, edhe dikush i Amerikës me ardh, në momentin që fiton statusin e shtetësisë në Maqedoni, ai fiton të gjitha të drejtat në Maqedoni, edhe për të zgjedh, edhe për të kandiduar, edhe për të fituar, edhe gjuhën e gjithçka. Këto duhet shteti të ndikon të çdo qytetar të ja plotëson dëshirat, nëse dojmë të kemi shtet. Këto shtete kemi shembull me qindra nëpër botë, nëpër Evropë, që funksionojnë në mënyrat më të shkëlqyeshme edhe nuk kanë probleme kur. Në këtë mënyrë, jo rastësisht na me çdo situatë tash që po i nxjerrim në sipërfaqe, po e kthejmë Maqedoninë në vitet 90-ta. Është turp mas 25 viteve, një shtet me 2 milion popull sa një mahallë e një qytetit më të vogël, të themi. Edhe mos jemi në gjendje ta gjejmë një gjuhë të përbashkët edhe tulmi të bisedojmë, të hecim hapet përpara, edhe ta ndjejmë njëri tjetrin shumë të afër me zveti. Është turp na ndikohemi nga jashtë, nga dikush i cili vazhdimisht tenton të na futë zjarr, sikur që po futin zjarr edhe disa gazetarë, siç është një nga ata të cilët nuk turp as mos më përmend, është Llatasi, i cili që nga koha e komunizmit e 90 e ka ndeje deri tash vazhdimisht ka mjell urrëtie mes dikombeve. Ata njerëz janë të mësuar me pa vetëm xhak, me pa vetëm viktima, edhe në viktima me përfituar dhe me jetu. Ne me këto situata që po ndodhin tash, në këtë mënyrë duhet jemi të bashkarisht gjithë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, ta luftojmë të keqen, pavarësisht nga buron. Може ли, може ли за 2001 да затворим? Ајде, кратко. Значи, јас сабеден мислам дека секогаш кога зборувам за УÇК, зборувам со одреден респект. Ја никош не користам навредливи зборови, секогаш ве нарекувам во сите мои изјави ветерани на УÇК. Тоа верувам дека го знаеш. Јас предлагам сите ние да застанеме под знамето на Европската унија, да влеземе во Европската унија, кога ќе го имаме знамето на Европската унија, вие користете го вашето знаме, кој што и така веќе го користете. Мислам дека тоа е надминато проблемот со знамето за кој што вие зборувавте. И за една работа си во право, ние 2 милиона луѓе треба без проблем да научиме како да живееме заедно. Проблемот е што ние не сме 2 милиона, ние сме многу помалку, затоа и немаме попис. Избегаа и албанци и македонци додека овие крадат. Добро, ајде сега да се придвижуваме кон денешнината. Ова за што се залагате и го правите деновиве предмет на напади во медиумите. Еве вчера, например, на јавниот сервис се појави Александар Даштевски, вели дека најверојатно сте платени за вашите обврски, да излезете на митинг или да поттикнете други да излезат, или ако не сте платени, тогаш тие што се платени вас ве поттикнуваат, меѓутоа дека евидентно дека се работи за слични луѓе. Да дадам одговор. Овој човек Даштевски, ај персонално да не разговараме. Па вие го кажавте. Вие сега, значи ние не можеме вака сега. Тој мене ме напаѓа конкретно, јас него ќе го штедам. Не прифаќам тако. Јас сум во состојба да го најдам некаде да позборувам на друг начин. Да одржиме ниво. Зарем јас немам ниво, сакате да кажете? Имате. Значи Даштевски му беше заменик на Филип Петровски. Тоа се продадени луѓе. Се продадо за по некоја функција. Не знам, Даштевски е некој асистент професор, Филип Петровски заменик директор. Филип Петровски и Даштевски го мразеа Груевски, има патолошка омрза.
Збором за 2011 година тие го силеа и Љубе Бошковски, потоа кога формираат демократска десница. Тоа беа луѓе, најдете ги нивните изјави од 2011 година. За преку ноќ работите се сменија. Денес тие го бранат Груевски, зборот против мене. Овие луѓе, ја не би трошил ни време ни енергија, но бидејќи ме прашавте одговорам. Вие како гледате на улогата на владачката ДУИ во целата оваа политичка криза? Realisht, unë kam prit që BDI në këtë rast me mbajtjen e kongresit tematik për cilin e pat paralajmëruar disa kohë, kam menduar që BDI do të merr një rrugë krejt ndryshe, një profilizim të ri të veprimit politik edhe do të merr hapat konkrete për definimin ose të mbetjes në qeveri ose daljes nga kjo qeveri, për të cilën jemi të vetëdijshëm se çka po ndodh, edhe çka ka ndodhur tashmë. Unë këtë qeveri e kam kritikuar shumë kur kam qenë edhe deputet, edhe në syja kam thonë edhe Gruevskit që ka me përfundu si Ceaușescu, edhe është e vërtetë se sa më shumë ai tenton të mbetet në qeveri me dhunë, do të përfundon ashtu siç e kam para pa unë. Fatkeqësisht BDI ose kanë ndonjë strategji pak më ndryshe, e presin kohën që definitivisht deri në fund të dalin publikimet e përgjimeve që ta dinë sakt se për çka bëhet fjalë edhe dërku ka shku kjo qeveri dhe atëherë të marrin hapa konkret. Ajo mbetet të përgjigjet vetë BDI-ja, po megjithatë ne si shqiptar vazhdimisht shkakton nervoz tek shqiptarët në përgjithësi për shkak të qëndrimit të tij në këto momente kur dim se ka të bëjë një qeveri e vëmëros e cila vazhdimisht nuk ka zgjedh mjete dhe mënyra për të sulmuar edhe shqiptarët edhe vetë popullin e vetë Maqedon. Dhe kemi qenë vazhdimisht edhe jemi që BDI sa më shpejt të merr hapat e tij konkret dhe të del nga kjo qeveri me qëllim që edhe mund pastaj ta luajë edhe rolin e ndërmjetësuesit, sepse po e shikojmë se vazhdimisht kërkon që të jetë edhe kjo pjesë e bisedimeve mes VMRO-s edhe LSDM-s. Nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve nëse është pjesë e koalicionit. Duhet dal nga koalicioni, pastaj të luajë rolin e një bashkëbiseduesi, për të cilin sigurisht që do të jap kontributin e vet për një krim, një situatë të re, e cila pastaj do ta merr këtë qeverisje në dorë deri në zgjedhjet e ardhshme. Ве погодуваат како граѓанин овие телефонски разговори кои што ги објавува опозицијата во изминатите неколку недели? Jashtë mase na qëllojnë për shkak se me këto përgjime shifet se na në Maqedoni nuk jemi të lirë. Ne jemi më keq, shumë më keq se në sistemin komunist kur ka qenë. Do thotë të përgjohet çdo kush privatisht kur flet me familje, me shoqëni, me gjithçka, të futet në çdo familje, do thotë kjo është një diçka që këtë se ka bën edhe diktatori i Koreas Jugut ato dërgjinat në razgovorite? Për ta mos flasim. Për ta mos flasim sidomos për krimet që janë bën, vjedhjet që janë bën në këtë shtet, ato personalisht unë i kam ditë dhe i kam ditë shumë qartë dhe kemi reaguar gjithëherë me kohë, po fatmirësisht përmes këtyre publikimeve të këtyre gjanave edhe vetë populli maqedon vetëdijsohet. Gradualisht edhe një që më gëzon fakti edhe më shumëti se edhe populli si popull jashtë politikës, si popullat e thjesht, edhe populli maqedon, edhe populli shqiptar, kjo situatë është duke i bashku. Duke i bashku me një rrugë të përbashkët për të cilën secili është interesuar që sa më shpejt të bien kjo qeveri e cila me të vërtetë ja u ka marrë jetën njerëzve. Ja u ka marrë dinjitetin njerëzve, ja ka dhënuar logjikën e njerëzve që të mendojnë lirë, të veprojnë lirë. Këtë sistem duhet ditë e më parë, duhet gjithë shqiptarët, kjo është mendim personal imi, nuk flas në mend të asnjë subjekti që dërguar, më flas në vetë që vlerësoj se këtu duhet mobilizohen edhe shqiptarët edhe maqedonët bashkarisht për ta rrëzuar të keqen. Edhe pastaj, pas krejt gjithë kësaj duhet të ulen bashkarisht shqiptarët edhe maqedonët përsëri të arrijnë një marrëveshje pajtuese për t'i qitë hapat e më të tjeshme të bashkëqeverisjes edhe për ta kriju këtë shtet me nxjerr nga kjo situatë, se me të vërtet 25 vjet u bën vonesë nga inkuadrimi në Bashkinë Evropiane që shtetet më të varfra kanë shku, kanë ftilluar, ne kemi mbet mbrapa, edhe jo rastësisht pastaj po detyrohen të shpërngulin edhe Maqedon edhe shqiptar ta lëshojnë këtë shtet. Do të vinë një ditë që shtetit do të ketë kush me udhëheq. Секој ден имате некаква нова идеја, нова изјава. Денеска последната е повик за итно приведување и притворање на Груевски. Таа стара ја објави во сабота. И немам една нова. Ние имаме многу нови идеи, ние сме тим екипа, едно граѓанско движење, немој да мислите дека овие идеи јас пијам и на мене на сон ми доаѓаат. Значи ние сме на
страшно добра екипа која што ги дава овие идеи, дневно ги распоредуваме за да не дојде до оптоварување на граѓаните од оно аспект дека премногу информации, бидејќи медиумите, клучните медиуми кои што имаат најголемо влијание, се директно врзани со режимот. Добро да кажеме за гледачите. Повикот е итно да биде притворен Груевски поради, како што велите, опасност да избега и да изнесе и уништи дел од доказите и да влие во сведоците. Јас сум многу сериозен и тоа го знаат сите граѓани кои што ја гледат оваа емисија. Ние бевме сведоци последните 9 години како беа апсени царинарници, полицајци, доктори, било каде вработени судии, обвинители за мито или корупција од 100, 200, 300 евра. Ние слушнавме со своји уши, како што каже и Абедин. Значи нема спорно, ние слушнавме како премиерот на владата договора сделки тешки десетици милиони евра. Што повеќе од тоа треба? Јавниот обвинител е должен веднаш да го притвори за да не влие врз сведоците, бидејќи од позицијата премиер на председател на владата, тој може да влие. Јас сум убеден дека денот кога Никола Груевски ќе биде притворен, а тој ден ќе биде, се надева, многу брзо, тогаш целиот овој режим ќе се распадне како кула од карти, бидејќи луѓето кои што сега од страв го кријат криминалот, ќе се отворат и ќе кажат: ова е 21 век, има премногу материјални докази. Го гледавме на жолто комбе кое што секој ден грозничаво изнесува материјали од државна безбедност, но такви комбиња ми кажаа дека има пред другите институции. Тие кријат, ги сокриват доказите, но тоа е невозможно. На крај ќе останат луѓето кои што ќе кажат за овој грабеж и за овој криминал, како што каже и Зумбери. Јас мислам дека ваков криминал во Европа од после Втората светска војна немало во ниту една држава. Се сомневам дека и во Африка имало ваков криминал. Јас кажувам пластично со еден пример. Во американските акциони филмови за 1 милион евра, 1 милион долари, се извинувам, се тепат цел филм, ќе искршат 10 коли, 100 коли, ќе убијат 10, 20, 50 луѓе за некој да дојде до заработка од 1 милион евра. Ние овде имаме, слушаме, па дури тие и самите се свесни да не претеравме малку, да намалиме. Значи ова е грозно и знаете дека од ВМРО велат дека тоа се, како велат, креирани, сечени, лепени тоа може да го докажат. Ако денес ги дадат на вештачење, за неколку дена ќе биде од релевантна институција, нека бират каде сакат, Европа, Америка. Тоа многу лесно се докажува, но тоа е невозможно. Досега се објавени часови и часови на телефонски разговори. Некој да намонтира толку многу разговори, тоа треба да трае со децении. Тоа е невозможно. И едноставно јас мислам дека на сите е јасно, дури и на нив, и тие знаат дека не е ништо монтирано. А важи уште понудата од 1 милион евра? Апсолутно, да, ја повторив денес, таа понуда е издржана. А во чие име ја кажувате? Ја кажувам во име на граѓанското движење и на сите луѓе кои што стоат зад мене во ова граѓанско движење. Како ќе ги соберете 1 милион евра за да Нема ги дадете? да ги собереме, ќе ги дадеме од буџетот на Македонија, кој што ќе биде обештетен од парите кои што се сега украдени и изнесени надвор до Македонија со нивно враќање. Доколку во овој момент, не знам, вие не сте информиран најверојатно, во МВР има таква практика да се наградуваат полицајците, во јавното обвинителство има практика да се наградуваат јавните обвинители кои што работат на најтешки случаи. Вакви практики искуците на Google, нудам награда, давам награда, бара, се бара, ќе видите дека има ваква практика секаде во светот. А со тоа што доколку подзаконските акти во Македонија не дозволуваат да биде исплатена наградата од 1 милион евра за злосторникот Никола Груевски, со од новиот собраниски состав кој што порано или подоцна ќе биде формиран, значи на следните избори кои што ќе бидат прилично подалеку, барем последна година сметано од сега, тогаш ќе лобирам кај пратениците да се изгласа посебен закон за награда од 1 милион долари на јавниот обвинител кој што денес ќе побара од судиите, бидејќи судот одредува мерка притвор, кој што ќе побара мерка притвор за Никола Груевски. Јас пак ќе повторам. Полицајци царинарници за 100 евра поради злосторничко здружување, луѓето од патарините чии што животи се уништени, кои што не можат веќе нормално да живеат, се затварани ноќно време со специјалци во 5 наутро. А ние имаме денес човек кој што го слушаме со своји уши како зборува за криминал вреден 20 на милиони. Инаку во емисија